Bismillahirrahmanirrahim. Demek 4. ayet. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ. Felak suresinin 4. ayeti. Allah Teala ayette tüyünlerge sihirlap örüçü hatınlarının zararından sığınam dep etti. Uqad tüyünler bula. Onlar demek hatınlar, demek sihirçi hatınlar. Sihir bilen hatınlar gına şögüllenne degen söz mü bu? Bu endi kübrek hatın kızlar şögüllenüçü bolgunga göre Allah Teala hatın kızlar dep etti. Hatınlar nefeset. Nefes ol cemaat örü degen söz. Sihirliler iken de örüler iken. Sihir bilen şeytanların isimlerini aytıp, şulay sihirliler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de şulay nişlegenler sihirlagan bolganlar. Yani tiyinlep taş bilen bastırıp koygan bolganlar. Kıyı töbünde taş bilen bastırganlar. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şu iki sureni indire. Yani bu sıyını Allah Teala'ya sıyını sırap münecaat itetirgan dua. Saklanu çarası. Şuna göre nefeset demek biz eğer de şuşulay etsek nefeseti fil uqad bütün zararlı nerselerinin ziyanından hem sihirçi hatınlarının zararından dip dua kılabız iken cemaat ol demek cinlerden de şeytanlardan da sihirçilerden da onların örülerinden barısından da Rabbim meni sakla deyip dua kılgan bulabız. Anlaşıldı? Ben hatınlardan gına tügül, şu cinlerden de şeytanlardan da barısından da demek saklauını sıragan bulabız Allah Teala'dan. Peygamberimizin hatta duası var. Ey Rabbim şeytanlarının de tırtüğünden onların suluşlarından de hem örülerinden de yüzüne sığınam deyip dua kılgan Peygamberimiz. Anlaşıldı mı? Demek biz şu ayet bilen Allah Teala'dan yardım sırayız. Barlık sihirçilerden, şeytanlardan. Ve min şerri hasidin iza hasad. 5. ayet. Hem künleşuçi kişinin de eğer o künleşek olsa şu künleşuçi kişinin de zararından yüzüne sığınam dip etti Allah Teala. Demek biz bundan biliriz. Anlayız. Eğer de kişi künleşeyken demek onun yavuzluğu çıkıp kişiye ziyan iterge mümkün. O korkunç şey bir. Künçülük turunda biz indi cemaat aldığı derslerde öğrendik. Şulay bit. Nerse degenini anlata ol künçülük. Kişi de birer eybirinin boluğuna için pışsa bu indi künleşu. İkinci şiratta ol eybirinin bitiğini tilesen hem tilepkine tügül koy bir kişi mesela jalıbılar bilen elle koylarga barıp bu kişini batırırga, yokka çıgarga tırışıp ellen indi instansiyalarga barıp, sutlarga, prokuraturalarga barıp o kişini indi batırırga, yokka çıgarga da yeriler koy birevler. Mine bu cemaat künleşuçi kişinin zararı. Allah Teala sorarga kuşa min şerri ve min şerri hasidin. Hasid ol künleşuçi. İze hasadi eğer de künleşse de onun zararından sığınam deyip eytip Allah Teala'dan sorarga kuşa. Hem kişi künleşu bilen korarga da mümkün. Korav indi koragan vakitte kişinin küzü tiye. Küz tiye ol cemaat künleşkendegine tügün. Kişi sıklanıp korasa, sıklanıp gajeplenip, yaratıp, açulanıp, tırlıça korarga bula. Yaratıp korarga bula, nefretlenip korarga bula. Mine cemaat çoşularının barısından da indi biz Allah Teala'dan yardım sırayız, yüzün sakladı beytip. Bu bısı buldu indi cemaat Felak suresi hem Nes suresine köçebiz. Bismillahirrahmanirrahim.
Busa da şula kol diye ayta. Allah Teala aytdi. Hem indi bu surelerde gel kol dip kelebit indi bu Allah Teala'nın Peygamber bizge gine aytdi beytu tugul bu her bir Müslümanga Allah Teala aytdi beyta. Şulay dua kıldı. Kul a'uzu bi rabbin nas. A'uzu. Nerede degen söz a'uzu? Сыйынам. Ие. Ищу защиты и прибегаю к Аллаху. Была инде. Бираббин нас. Господу людей. Прибегаю к Господу людей. Аллах Теалa'nın Allah'a sığınam. Ol kim ol Allah? Rabbun nas. Kişilerinin Rabbisine sığınam. Kişilerinin Rabbisine. Kişiler arasında bitinisi de Allah Teala'ya gıybet kılama. Yok. Lakin şulay bolsa da Allah Teala barısında nişli? Terbiyelep tıra. Dünyada vakti terbiyelep tıra barısında. Bi Rabbin nas. Rabbimiz terbiyelep tıra bütün kişilerini. Melikin nas. Allah Teala ite üzün sıfatlap kişilerinin de patşasına da sığınam deyip etti. Kişilerinin patşası. Kişilerinin patşası Allah Teala. Dünyada vakıtlı çağına bizge de ezrek volü bire. Lakin ol bizim patşa. Ol neçik dili şulay idara ite. Kıyamet gününde patşalık tuğlusunca onun kolunda bulayın. Melikin nes. Melik ol patşa. Kişilerinin patşası. Üçüncü sıfattağın ilahin nes. Kişilerinin ilahisine sığınam deyip etti. Kişilerinin ilahisine. Nasıl ilah? Ol demek, onlarga demek gıybedet kılırga kirek degen söz. İlah, ol bожество, yani Allah Teala üzün ilah deyip eyte. Kişilerinin ilahisi, demek olalarını terbiyelep tırgaç, ol üzü bir üzü yalgızı, özegine gıybedetke layık. Ol kişiler onlarga gıybedet kılırga tiyişler. Mine bu ayetten biz biliriz. Kişilerinin ilahisi ol Allah, ol demek Allah Teala onlarını terbiyelep qarap tırgaç, ol kişiler onlarga nişlerge gıybedet kılırga tiyişler. Dalışını paklanyatsa degen söz. Gıybedet kılırga. Hazır sığınam deyip ettik. Yani kişilerinin Rabbisine, kişilerinin patşasına, kişilerinin ilahisine sığınam deyip ettik. Nerseden cemaat? Min şerril vesvasil hannas. Hannesning di. Hannes ol şeytan. Yugalucu. Şiginucu. Ortka şiginucu, yugalucu. Şeytanın kıtırtuğunun zararından sığınam deyip etti. Allah Teala şeytanın zararından sığınırga kuşa. Niçe gittirip şeytan vesvese kılırga mümkün kişiye. Vesvese, yani внушение, нашептывание kişiye kilede, ol kişini kıtırta. Niçe gittirip, mesela sadaka bergen vakitta da kıtırta, uraza tutkanda delle bıyıl tutmaysın mıdı? Bir ağır bolur bitti. Allah Teala gafur etişi keçirişi bitti. Namaz okuganda da namaz içinde kıtırta. Teharet algan vakitta kıtırta. Hacda da kıtırta. Mesela eytik türlü vesvese sala. Şiklendire mesela namazda. Şiklendire. Teharet alganda şiklendire. Ders aldırmasın sen yok mu teharet nedir? Başından mesih almadın ahırısı, bitinini yaxşılap imadın ahırısı, yani vesvese kıldıra. Senin dinini ağır aytmakçı bula. Namazda da, sadaka bergen vakitta da. Sadaka bergen vakitta da, ol şunduk kelip jite de, üzüne kalmay bit, ezrek bir, yaki bitini bermedi beytip kıtırta. Yani bu şeytanın vesvesesi. Bu vesvese nerse, kıtırtu degen söz. Min şerril vesvasil hannas. Yani hannas yugala. Eğer de sen anırga birişmesen demek, ol şigine. Birişmesen ol şigine yok kaçıga. Hannas'nın mağnası şol. Anlaşıla mı? Demek iblis ol, onun mekri, onun bir güçlü tügül,
Ул зәгыйф ди Аллаһ Теала, ләкин иманың зәгыйф булса, сине җиңәргә җитә. Җиңәргә җитә. Шуның өчен вәсвәсә кыла шайтан. Хиҗаплы хатыннарга да тегеләйрәк бәйлә, былайрак бәйлә, моннан ачсаң да ярый, кылык алкаларыңны күрсәтсәң дә ярый бит инде, заманасы шушындай, син бит инде яулыгың бәйләгән, әле син кебекләр бәйләми, булай да ул вәсвәсә кыла бер туктамый, аның отпускысы юк, ул нигә чыкмый, пенсиягә дә чыкмый ул. Мин инде хәзер җитәрлек хезмәт иттем, инде ял итәм дими. Гел вәсвәсә кыла. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Теала сорарга куша, min şerril vesvesil hannas. Ellezî yuvesvisu fi sudurin nas. Ул ди кешеләрнең ди күкрәкләрендә ди кытыртады, уйлар салады, төрле уйлар салады. Судурин нас. Кешеләрнең күкрәкләренә. Ничек? Ягъни инде уязвимый урын кешенең калыбына катыша. Һәм калыбы белән уйный башлаяннарсы. Калыбы белән, демәк, әгәр дә син анда шайтанга урын ясасаң, шайтанга инде бирелсәң бер, аннарсын ул синең белән шаяра башлый. Әгәр дә син анарга иярдең икән, икенче адымын ясаяннарсы. Шайтан ул бик шундый мәкерле, хәйләле, син аны хәтта аңлап та бетерә алмыйсың. Ул сиңа яхшылык теләүче булып килә ул. Яхшылык теләүче булып килә. Аны шуны онытмаска кирәк. Кешене куркытып алдамый. Җиңел генә, матур гына, әкрен генә. Аның турында җәмәгать хадисләр бар шайтанның вәсвәсәсе турында. Ул Аллаһ Теала юкка гына әйтми, "Вәлә таттабиу хутуати шайтан." Шайтанның адымнарына иярмәгез ди. Адым. Шайтан адым ясый, әгәр син аның артыннан иярдең икән, димәк, ул тагын бер адымны ясый да сине ияртә. Әкрен генә алды дигән сүз. Минәл җиннәти ван нас. Һәм шушы шайтаннар ди алар ди. Җиннәр арасыннан да, һәм кешеләр арасыннан да бар ди. Менә җәмәгать кайбер кешеләр сорау бирәләр. Җин белән шайтанның аермасы нәрсә дип. Җин белән шайтанның аермасы нәрсәдә? Җин ул җәмәгать кешеләр шикелле яшәүче зат, шулай бит? Затлар. Шайтан ул кытыртучы дигән сүз. Шайтаннар кешеләр арасыннан да бар. Әгәр дә сезне берәрсе кытырта икән, вәсвәсә сала икән күңелегезгә, дингә карата, Аллаһ Теалага карата, Коръәнгә карата шик тудырырга тели икән берәр кеше килеп, достыңмы ул, күршеңме, туганыңмы, ул җәмәгать шайтан. Ул әдәми шайтан. Әдәми шайтан. Ягъни ул кытыртучы. Тегесе аның күзгә күренмичә кытырта җин, ул шайтан. Менә синең яныңа килеп кытыртучы кеше ул әдәми шайтан. Шуңа күрә Аллаһ Теала ничек дип дуа кылырга кушкан? Минәл җиннәти ван нас. Кешеләрдән булган шайтаннардан да һәм җиннәрдән булган шайтаннардан да үзең сакла дип сорарга куша, сыенам дип сорарга куша Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуның өчен җәмәгать без бу сүрәләрне инде укыйк, көн сайын укырга кирәк. Ятыр алдыннан Аллаһ Теаладан шушы начар әйберләрнең зарарыннан сыенып, Аллаһ Теаладан сорап, ялварып, дуа кылып яшәргә тиешлебез. Аллаһ Теала һәр барчаларыбызга да хәерле, файдалы гыйлемнәр насыйп итсен. Киләсе очрашуларга хәтле Аллаһ Теала илләребезгә, көннәребезгә иминлекләр, тынычлыклар насыйп итсә иде. Саулык, сәламәтлек белән киләсе дәресләребездә көзгә инде иншаллаһ очрашып, файдалы гыйлемнәр алырга насыйп итсен барыбызга да. Алхамдулиллаһи раббил аламин.